Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambul binaka. Si ko ngona Vakaleleka ni nonde tutu ko na mbungi ndai. Wareta na Prime Minister borenge mbani marama ni sanga ni bakai melembale na nonra andau tu na ililu ni be mata ni tulelebu meraposa na bugun ndaki besau kera sanga mandanga ni taka na kena baluti kambani marama ni obiti e sambul taka sartinga na be kai tukuna e na baluti ni ndaki besau ia sanga ni ka me dolatanga endo na mata ni tu kai ni sa kena ngauna me bakat kuku taki dake na sasanga ni baluti ni ndaki besau tula mani marama ni levo na iliulu era sianga ni wakatunda lingetiko kini wakata kila esa solieti onandraki enda sotava sabe bandita kina ministry ni beka baka itokei ni sianga ni wakata ni na beka baka bola membaleta na kawe itokei katiko na bola ni matambose baka turanga ena na soba na sese salamuria na bandita ki na kena mai kama na bola wongori ena matakata ni kuwa kana buni bola tunde ni ministry ni beka boy tokei meleti mani marama ni beka boy bola e atiko ena rotal na bolau kasyanga ni bada ni tomona bani marama ni baga matela lai ni tukutuku membalata na kama ena ge solia na tokei trust fund board sabe banga ga itiko na tambana ni mbogumbuka kina buni kama sa totongi mate bali bebe suna tangane mbaki ruas sangul kawalu kalew ni mata ibalu to manda o Rajiv Pariachi enabu ni dala ni sanga lamba ka bandindin tekina ia ena rawani ngai kerea me bosoti kame wala takatale na kenai totongi ni oti tini kali mana mbaki e bali bebe su o Pariachi e bandindin taki maina mate belewai ni sanga me lambata na nona itau ena nona bia walu budi kwaya ena tomuli sisili mai dolo isuba na beka ongo e ado ne septemba ni embaksa oti kinangito sati ko ne tubu ni timi ni ragula bitu ni nondo bonua mena la peta na nondo tungito ena sot Cape Town Sevens rato sa kilaba matata ti na dorbo na lebu ni mulmulumu mai na madau sauti e Dubai mai da bekir na Vakaleleka ni nondo tukutuku na kene kuri e ranon semana station na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni pwedeng pinaka. Na wai ni matenga ni beba nga matini taki errere baki. Waku igo tani maya na wai nga ni beba nga matini taki. Menta dobata kavoluta kaborusa. Bula, wayawa api ni sararade. Wayawa malika batelagana. Nama kikira o ena mataka bau. Ni boy tiri kali meniti me ono kina tini na be mataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.